namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel namuntlha of course hi ta yikhelela hi album ya Mayengani the President man hi khe hi linka na timhaka ta iTunes ti nga duma man taskbar yi ta yi kha yi komba le henhla leyi so ka siku of course ra ti 1 ta October ni fika ni scroll ka account ya Mayengani the President loko ni fika ni scroll ni fona ni kuma ku hey ku busy blind man ni fika yi kombisa ku Swihetisekile loko cheka screenshot xexo kwalani hi swivona ku hayi yi kombisa ku yi le ka number 1 kwalano on iTunes mukoko la vhevhele ka Master T fiki hi swi verify hi hexe hi ngomi swi tiva ku hi mina the final individual ku mi verifyela swilo ku i ntiyiso or a hi ntiyiso na yeah so let's go Master T hi vona ku nga ku ri ntiyiso xana mhaka leyi ya mi rhaka phanda so hi na lava as you can see hi searchaku hi fika hi searcha hi ku iTunes top albums swi very important vanhu va swi twisa sweswo hi ri iTunes top albums not iTunes top songs van'wana va pfa va searcha sweswo hi ri top albums were in South Africa not a what a world chart not a world chart but in South Africa so hina lava hi nghenaku ku chansiwa ka Master T ngomi swi tivaka hina lava tliki hi nghenini and I join xikoku leyi nyondini hi like nkarhi wun'we yi pfa yi nga ni kombisi swona but as you can see ha kota ku vona i date on top yale date I reveal the secrets da one ku yi ta reveal swilo hi tlharihina yi reveal swilo swa mina ni ku yi ta reveal so loko ni ka screenshot it's fine loko ni ka screen recording so as you can see nkarhi 13/12 siku Wednesday hi ti 1 kwa swo changa so ni ka kota ku move na phone ya mina hi le mo swo na kota ku move phone hi le hala ndlela ku make sure you the final one as you can see mo swo na kota ku kha ni move phone ya mina ku kombisa ku editiwa nchumu hi le phone ya le mo swo swi ku move na ku editiwa nchumu hina lava fika hi nghena ka page very ni nga mu kombisa ro so fika hi zooma la fika hi zooma hina lava hi fika hi ku po so hi nga vula tani ku congratulations to murhangaphandha tani swi mi swi vona ku yale hi fike ni yi khome number 1 yale ya Malembe tsena album a yi repeat tsena album ti-advertisement ta move la henhla laha swo chasa ka Master T ni tlhela ni refresh as you can see live ta hi ndlela ku meka sure as you can see ni le henhla hi leswi ku tsariwa top albums futhi swi kahle ka ku huma ti-advertisement mi kota ku swi vona ku a hi swa ti-chance leswi ta huma ti-advertisement to hambanahambana ku hava ku hambi na edit ni nga ni ri blind Master T na edit na ti-advert yi kha yi cincacinca so ni nga ni ri strong so as you can see hina lava swi vona ku hi loyi khome number 1 murhangaphandha so hi nga vula tani ku congratulations to him tani swi mi swi tiva ku hi tirha hi ti-album swa ti-songs a swi pfa swi nyamala ku hi nta mpimo leswi nga hi bayizisa hi tirha hi ti-songs yi khome number 1 so hi nga vula tani congratulations to him I'm excited representiwa as vagazi swa swi ri kahle ku hi pfa hi nghena na hina lava kota ku hi notice ku hi kona va nga bayizabayizi Cardi B n'wi susini a ri ka number 1 ku ni cheka last time murhangaphandha ya ha ri ka number was it 90 something ta vekela screenshot kwalani so yale murhangaphandha yi ri ka number 1 so nga vula tani ku mhaka kahle swinene as Master T and congratulations to him hi leswo kambe la ndlela nsele hala ku ri leta so ti-video ni ku ri loko vo zila ku kaneta yi nga va yo oma nhloko sort of or yo loyiwa a ti kaneteki leti ni nge select swilo leswi ku i nga se ni tlhela ni scrolla henhla like ni nglise leswiya it's impossible ni ri henhla hi leswi ma swi vona ku ti-albums ku huma na whatever so hi leswo hi ngo tlhela ka YouTube very hi vona ku nga ku famba yini ku sala yini that side nga nghena ni ka YouTube just to check his album ngo vheta yi cheka na ti-streams kwala on YouTube Spotify tani swi mi swi tiva ku ya hlwela yi like yi update leti ngopfu laha hi ta swi cheka leti ngopfu so loko hi ta cheka album murhangaphandha as you can see kwalano hi fika hi kuma ku the leading track vhele ya Malembe yi nga na 41,000 views in 13 hours those are crazy numbers for an MP3 guys ku ri kahle himpela swilo swo hi nga cheki in most cases hi nga ha swi believe ku ri swa endleka swo fana na leswi a xigazeni ma vona so ka ndzumba as you can see so hayi bini swinene na ku vona ku yini kahle ti famba tinjhani ti-track leti no langutisa ngopfu minyembani la ni twina ku yi a yi ri kuteni na yona okay mhaka yi famba so number 1 i ya Malembe by far and then number 2 i Mangova as you can see number 2 i Mangova as we can see kwala and then number 3
ku landzela u ta ni dlayisa hi yo top 3 ya kona by far, but ni twi na ku ya u ta ni dlayisa ya ha tsekatsekanyana as ku laha henhla ya ni twi na ku na tin'wana ti nga ku hi landzeni by far, but yo yi nga kwalaha, yo yi nga kwalaha. So leswi tracks ti fambisaka swona vanhu vo tala va ti rhandzela yo ya Malembe, i tradition kahle kahle ya Malembe yi connecta na mahlasela, yi connecta na mithondolovano, so it's a tradition vanhu va yi tsakela swinene that track as you can see kwalaha. Ya but in overall ni twi na ku ti-stream leti ti famba xikan'we ku kumbexana hi mpela mi rhanga phata xiswitoko xi endla yini ma swa ku by far kumbe hi mhaka ya ku upload ni twi na ku ti famba xikan'we ma swin'wanyana ni twi na ku a ti le ku siyaneni. So in overall hinkwato ma swi ku ku nghena ka 20 na letin'wana ta average, and then the top ones ti ya ka 30 to 40 as you can see kwalano. So hi leswo loko ku ri amukeza subscribe ni ta kombela ku tika subscribe. Mara swivutiso swin'wana a swi necessary wa u ta ti lava na loko u ri hama lena a hi sungula kwanani, and nakona the same way wa u nga ta ni lava loko ni bihini ni ri na manguva ni nga faneleki, wa u ta ni lava na loko a swi nga fambeki. Swa fana swilo leswi ti-standard to hambana mara swa fana swilo leswi hi xin'we. Loko na mhani bihini u nga ta ni lava vula ku wa u ta ni gangini loko ni nga ri kahle ku na mhani kunene. A hi tshikeni ku phutisana ka swivutiso swin'wana a swi necessary, a ni sweswo wo khensa hosi ku i na yona mali ya kona, make sure ku yi khipha until mhaka yi ta va na problem loko yo hela kwala ndleleni hi nga va na problem.